ekitabo ky'okubanza ekya Yohana eshura y'okubanza okwatanisa kwa Ruhanga n'omuntu aha bwa Yesu ekyabiire kiriho iraniira ekitwahuriire ekitwareebire n'amaisho gaitu ekitwayetegyerize kandi tukakwataho n'engaro zaitu ekyakigambo w'amagara kandi amagara ago gakoorekwa twagareeba twagahamya kandi nitubagambira amagara ago agatawaho agabiire garinishe boona gakatworekwa ekitwareebire kandi ekitwahuriire nikyo turi kubagambira ngu nimwe mukwatanise naitwe kandi nitwe tukwatanise naishe boona n'omwana we Yesu Kristo kandi nitubahandikira ebyo ng'okushemererwa kwaitu kuba kuhikire obu nibwo butumwa obu yatugambiire kandi obu turi kubagambira ngu Ruhanga n'omushana kandi omuri we tiharimu mwirima n'akakye kuturabe nitugira ngu nitukwatanisa nawe haza kunu nitugyendera omu mwirima biri nitubiiha kandi tuturikukora by'amazima kwonka kutugyendera omu mushana nka w'okwari omushana tukwatanisa hamwe kandi eshagama Yesu Kristo omwana we eguma neetozyaho ebibi byona kutugira ngu tutwine kibi tuba nitwebiiha kandi tuba tutiine mazima kutwatura ebibi byaitu niwe w'okwesigwa kandi ohikiriire kutusaasira ebibi n'okutwozyaho ebyo butahikirira byona kutugira ngu titukashiishaga tumuhindure omubiihi kandi ekigambo kye kiba kitari muri itwe.